Niltum West Cardinal District Congress Committee ahinben press meet itu nako alam helam jelo Niltum kedamtang 26 April lama ke second phase election lasi Niltum that West Cardinal District along pen itu total polling station lagi 312 do lasong bong pen Niltum that population sampai 2,22,483 voters tu. Lasong mongpen dak e chegolo lam sendiri po. Jadi tu pini dak West Cardinal District Congress Headquarter office nom itu nota mondol saita block Congress asitin pen same assessment report cewan lepen itu dak hekmo. Tapi nitum bangke dak ke nitum lesen pen कि हाइपोनी हामसिन नितुम बांके दा थेगम लो रिपोर्ट समेत थेगम लो जे इलितुम दा बांके दा कांग्रेस के लोई बांके निलितुम दा असेसमेंट बांगुम पेटेन ग्रुपे 75,000 कांगो 75,287 लाम निलितुम बांके लोंगल को सिनितुम बांके अखालो लासी दादा बांगुम पेटेन 6 D2 SD parliamentary constituency lo total avut sa bangke dak dulu je ladar total bangke 8,92,789 89 lason total avut dulu lason bomben West Cardinal long bang total pool bangke 2,25,206 tapi ke East Cardinal bang 5,12,324 tapi haplong bang 1,55,259 lasi lasong mo mapigar pen seperti nitum da kelongnya percentage ba nitum hol laso assessment pakrum pen nitum cethegong lo 37% ba ke nitum congress favor se dampo la pen ke da 37 prudente 2,42,519 la an ma ke nitum ke hai joraming leng candidate chair pen nitum congress candidate si long konpo lapene second abang ke 34% BJP alami omor sing tiso BJP a candidate mo 2,28,861 alami second ndu labang ke labo pen PHLC to bang ke aur 1,62,576 24% lasong sini tu assessment jelong mo lapen ASDC pen bang ke 21,289 yani 3% lo, tapi independent 1%, penota approximately 1% bertam tahai. Langsung sini tu, kalau tapi ultimately bangke join untuk usi itu 3% a difference sini tu dan bang hai pun. Mana jo cricket apa tu le one ball, tapi one run na ila uson mana ekdom romanchak, khela mana romanchak, ason assistant sini tu bangke dan kong voters difference sini itu Congress party candidate ki hai jo kami me hai konfo lasi itu selam mangel ladar basi clear la lasi nili himpen setame ladar ki hai long asus kusong ki hai long poklo labang nili asap so view di tung panglahelo je APSLC alam itu kan saben nili choro je APSLC tum nanti thorun benda niri tum pena ana plus ban itu ade alam itu memang thorun dia proses de BJP afansi PAG Congress akan kekrepre voters an dia BJP kan eta hai seta non bangke alam itu nang thorun tu amat Congress afansi akera ban itu long lapen alam itu mata niri hinpen churulo lalu lapen kese tum sabe niri hinpen churulo je kese tum sabe BJP atau Kamuti bangke nikan ke pro laso kacari balik nikan ke laso kacari laso ngong kena bangke BJP itu jitu diklaim radakan kirap bonji radakan alme kecap bonji bukan ulta delo poriborton sorkar bersama kanda kelong wedelo kana kisung si keduturong laso joine si radakan nang poriborton sorkar tim karge ngong kan bangke nangilu versi non bangke nang cerap dulu pen BJP along ke Dubai jitu BJP along ke Temboy apa foto ustame
langsung arlu pen cerah dun arlu pen buat mereka job dun alang itu kan anta curung pong dihin pen pulang ke kardom pun jadi itu kan dengan cerah dun apa si alang itu mah jadi besi itu ke haipon langsung pakai itu haipon po tarik please haipon la pen dilikai tak pen acu tak pun non tak pen bu trans tak dilikuji by itu langana je non amat ke tarik P Jun tarik pinang lelete bangke batu akan dilihat tentang high posisiku APSRC pencilok anton BJP Kongres pada independen ASCC sota high posisiku serta militum bangke non kopi man diligi pula so tengsi milih pulo jemu Jun sari tarik stame koma buta be wilhan kan stame apifans kan stame Kongres insita high non high chot dilo pini high chot resmi non high chot dilo mo Jun sari tarik ta Kongres atau si militum si koma pun kan start iPhone ko. Lalu nasi nili juru pun lo, lapen akhirnya jitu tim kan genglong akhirnya lo, morsin isu akhirnya kan si pahai ini dia belum dia nili CNC pen cetan penci orang li pusat itu lapen ke Narendra Modi third time yang si Prime Minister curang dia pun nili himpen CMC penciptaan peji usamialan di kaning jedu lapen APSLC candidate jaya kathar dong si highlight pun nili CMC penciptaan lapen pemalang fit hasami nili anang di khangman ke curolo akhai tuduram rohang akhai anang di ke kaning jedu kan sabi kami claim that tipi laban nili curo asi non sabe di सरकार के सेंट्रल लोग के इंडिया एयरलाइंस की गवर्नमेंट बंके सेंग डेट बोलो बंके गारंटी लो लासी आलंगी बंके तुम सोते इंटर बिजनेसन ची पिनन को ताहाय को आलंगी जो सी की को टेंशन ची पी दे जी पुरन दे ची पिनन को ताहाय को लापेन almost isu जो सी हाय हे डेट बोलो ते लाता ची चेथान पे जी पुलाम दो सी आलंगी सोते इंटर तो ला इनिया पॉइंट बंके बिजनेसन डेटा बंके चेतोक एक्सट्रा लो लापेन थर्ड बंके jaya kata rakyat ayam si high debt belum deh cetan gaji labang itu cetan joklok high lasi alang li kami dicuru le alang li ke kanjian dengan si klaim dan si lasi laso kini ke thau makol kan ini bang itu alang li dimension tidak tadi high lasi ini li akha yang alang li kan curu lalu lapen ke aku on behalf of West Karbino District Congress Committee Himpen sampai dilitum well result kan singlok last ta dorsing rumhan khai MLA alang listan me rongpudalong borbil long dam gangster me alang litum alang li se Congress kan kerap kosong situ je hadar de votes bangan litum kan pangamu pilo basi personally alang kan same jurul pen kijusi nilihin pen kikantu bang helo je non Kirong Rijiju Central Minister Pendar Assam Government itu situ ka proses taban nonil dum ke chimidu nate an pululang te je chakma refugee saphan Arunachal pen krumpo pen chakma refugee saphan 5 lakh saphai an bagdo so bangke Assam long sigi biji usi ajudun long itu lasi labangso chakma refugee saphan 5 lakh population Assam long si bang usitame nilitum Karbianglong along ko bangke West Karbianglong District Congress Committee himpen ke nilitum bangke dak seltar ke bachak ke atre bangke nilitum same longlei khilang dorde dak ke tutang man tutman same longlei khilang katuredo lasi jeneko give impact policy ku Meghalaya border long anathu kusame give impact policy a process do holatan abang lapen ke sona khat nitum West Karbino District Congress Committee himpen same nitum jeton mundego sona khasi non la chakma refugee saphan josi central government lapen Assam government tu josi da Karbianglong made Assam long ke ban pen Karbianglong long josi tu kok turun ke niritum bangke la take nitum jeton ne West Karbino District Congress Committee himpen ke lasi nili labang soham kisi tulo lasi kijusi bangke nili kato kawe panstame voters tum panstame chumengilo lapen ke non 2024 itu central union government bangke India Alliance government si dopo lapen rengdo ni kato kawe stame dolong lapen ko lapen ke
niritum phan nang kachara dum abang putin kabi arat abati kabi ngong arat atum ja akai tin tum stame niritum phan put nang ke job pen nang te hai dum apot bili ninga klong pen best kabi ngong district congress hin pen stame abang putin akai tin tum phan stame juniri pen ninga klong pen akadong pajil lo kadong